Tehnika i tehnologija, naučna veština. Tehnika je umeće ili veština da prirodu i resurse koje nam daje oblikujemo i koristimo za svoje potrebe. Tehnika predstavlja široku oblast ljudske delatnosti u kojoj su svu svoju primjenu našle različite prirodne nauke, matematika, fizika, hemija i druge. Tehnologija podrazumeva proces u kome svojim znanjem i alatima uzimamo iz prirode resurse, sirovine i prerađujemo ih za ljudsku upotrebu. Reč tehnologija nastala je od dve grčke reči tehne, veština, logos, nauka. U bukvalnom prevodu značilo bi naučna veština. Kako je čovek saznavao više i razvijao nauku, tako je napredovala i tehnika. Uz primjenu znanja iz oblasti fizike, matematike i astronomije, čovek uspeva da konstruiše prve jednostavne mašine. Mašina je naprava koja prenosi ili pretvara energiju, pojačava silu ili ubrzava kretanje, a kojom se obavlja neki rad. To je skup povezanih delova koji mogu biti pokretni i nepokretni. Za razliku od alata čiji su delovi nepokretni, mašina ima najmanje jedan pokretni deo, a ti pokretni delovi su međusobno povezani na različite načine. Pokretanje jednog dela mašine pokreće povezani deo mašine.